Na uko atiriri o mwiso wa mweri ri akathie kaingura no le sio monika kwika to guse peke yake no nginyokora win discipline no rasi efuku tondu utigenjera igana ni uraiga thiini wa matrithi na ni urakomera na ni ukomera kwina ucio wa haroka ruta wega nyama wegwe umuthi waigua ta maya nyama waiga cia kinyama kana matano cia matrithi ukaigua thukuma igecama mithunga nona tondu ya kwina ginduku no ukithie wige ina fixed account kana o sige in form of shares iri no mbeze ko iruta no ni process rundi ngarara inu ndo asiringi ngiri ugeke guoko nona igenderea na kuthie na ugenderea na kuingia na the beauty of it ura save and ira kwenginya ka interest gutwika wi single mother we tando aria engi the difference ni atiriri waina mundu no atina mundu that is the only iyo rune tuma iyo ne gitu define we single waina mundu no tina mundu nona but other things atumia engi mareka mburi mareka ri gutiwa ivuri ana ono aweke makiria tondu gutwika single gutibati no korwa ati utimo kinya ati kwina ikiro utikinyaniirie nona ru wikara ukiuga ati riu nie nindagitigirwo no mundu aumiri athie son of woman yagentiga na tono agentiga tukiremanu ona tukituka tutigitwarana aumagara agithia runye goikara au ne atinginya rake ationake atiara ne thikirite agetiraga akauga kalenda kanini karana akagatiniria regatinaini tikuga mutumia single ni a lesser woman ati tondu ndai na muthuri uti maundu atangikinyaniria you can do better even gukira tu mena thuri to sometime makora me limited tondu mutumia wena muthuri lazingire akithi kuthie korora igondo ri na kuri muthuri wa thiku no tondu we manisoro we mbongo mwire ithiari no kwata gwika atia utakuthie no na ru mwiroreri uri mwega karibu sana thiini wa metha ya Kagoni jitagwo Monica Kagoni na ino ni tafarira ya the marriage coach and guess who is back is none other than Jura kana Jane Ndwiga niguo tumwe kana the superwoman no ariri kana mutumia uria wana hari anasho na hari atuthiaga mutumia uria hustler mutumia uria wakite nyumba yake na tumahiga twendi 10 bate no amuririkana ucio niwe turi nake seti ni muthenya wa umuthi no mbere ndayari nyambe gumenyithia the marriage coach tuhotete gukurehera tafarire no ni undu wa kunyitwo guoko ni AMG Realtors na ndirenda ndukahitwo ni project kai maguta you know ile mzuri kabisa kuria mwena wa Nanyuki project tureta all saruni eriganete na mukawa wa Sarova Mayan so you can imagine eri hakuhim kana eri thini wa the most aftersought location in Nanyuki broti cine cire ko value addition inene muno tagwikirwo rugiri a majestic gate tufara twega turi na street lighting njega na we hau ungetheire kirima kia Mount Kenya just imagine ugiukira kiroko wahingura dirisha yaku ugakora uratungwo ni uthaka wa Mount Kenya it is so beautiful mwiroreri na no nyende wirorere video twarikiari video Google suggestira haho uguo ya all saruni na mwiroreri broti shishigaitwo na 8th and quarters ananiria na AMG ni gwandikire namba house screen ne yaku hena namba pop hau uguo umahurire nigetha ugie na all the details you need to know about all saruni karibu sana mwirorere the marriage coach umuthi turenda kwariria single women nikio tukoragwo na tafarire ria ita why are you single na mundu uria mwega kwaria ndeto iciri is none other than the president of the single women herself
the superwoman Jane Ndwiga. Karibu sana Jane. Thank you Monica. Ndikwirigama. Ngwirigama kamukuru. Kuria twari igongona ria dina. Na ni to enjoyire muno Monica. Na ndiugaga no warie mbere ya andu aingi mwe. Ina vaina adu amajumani we arawa 1+ ruto aina office kai arabakhoragira na +1 na +44 yeah na nina akenje muno Monica na ngikera muno ndu wa gitio kunginya gunjita ku yeah ndonire uria wa maririe magikira othe ki na ara purupeti urogera andu gukuthi uramona mekuria thi. That was so good, you know. Ukiheo rugano ni mundu u experience ite kiria arauga ri it is very sweet. Ira mundu agukwira ndekirio ngigerera ha ngikumirira ha ngitwikaniria na guku nginya ngiumira. That story is so real na ni mundu ni ahotaga ku identify nayo. Yeah, so thank you Jane. Thank you Monica. Ndo njita guku ni gona ka office kega muno, very smart. No kugeria mani ndaro gwatire guko ni Kenya kwa nega studio nega studio gaitu kere kendigetaga studio to no kanini no ni kari nene hagakura kure no nega studio gaitu kere ka Metha ya Kagoni. Thank you. Ni kogo rimwe twathi nacio twacoka tugoka ine wega na changing ni kora injaga to gwikaraga ara kavaranda ine no hau hakora wega muno nti kavaranda ine muro jikareta sofa nginyoga ukinywa mai maya ha na ni kwenda wone ya MG wow branded toy nora yeah na nego ukimagatheria by the way kaga Monica no make sure no okay kwina mundu either utiona advertisement ino cia migunda na ndoni ya yo muragwe ya ore salon inu kamika sure no matari ndu ariri especially andu single mothers iri tondu ni njirigite kwari no mwaka ugi anjiriria na nina mariorwa ku invest ngamera atiriri to kugura wivu ya 10,000 to wegagira kirato gia 5,000 na 3 iyo kethagira ati na tumia mbeca urona nginya ya thini mundu wego ni yangi matano ngarigwata ya thini ni angiri na matano ngarigwata kwanza ici iranyita nda iranyita nda cio Monica tete ta ithuĩ tugikira kana ni ukunjirira kuria iragurwo tondu wariri icio ni cia andu marire tumindo twao ukethira ana yanga irambuka online niguo iragurwo irambuka online uka onda ari ukarero iyo iratuma ugatuika na ita gwate flat stomach tayari tena yakwa tindaga ngiro congratulations Jojo tang ni ciethere riri kionia ukethagira riri andu ku bia ta ico ntoragia na tumia ngameraga to njuiri to nguo to kiratu there is other life nona na maundu ma ku invest ri ni maundu mega muno na taru protection Monica ico ciaragwa cia kuna cio mjimerigite kwa devices cia my youth nona ati very affordable ngiri 150 na 120 no nona no kaewa nginya ukaewa commission ukavenzerwa ni MG ana MG ni miendete mo ni ratambura turuti kambuni nyingi cia migunda ukithira mena deal ya kwendia migunda in that affordable nona na ngiri taru ganda ya bete Monica ari nigetha woto korwa na ngiri ganda ya bete ana tuge usevete tuge rumo wako ogwa next year nimeenda kugura mugura na kampuni ya MG although kethira ivandite si stopata simepanda kidogo naona nuko ukina kwa nuko ta gusave kindu ta ngiri igiriri o mweri save ngiri naona ni kuoya munda gani nigetha gukora weka atia wagura plot na kwe ni tukwaria cia gusave handu njura tondu riri ona tondu tungi turagia single mothers tari kuriha school fees ri ucio ti undu koro no twibange kuma the word go ri ucio ti undu ngikorwo ri murigo hari ithui tari njura ri ndirona maundu mangi rimwe maragia a single mother especially mbeca ta ko mundu no age na ugi wa kwibanga with all due respect ri matiagirirwo ni kugia mundu tari ungirora mundu akiingira cukuru ri
mwana akĩingĩra cukuru mwana waku nĩ ahĩtũka wega mũno athoma ahĩtũka wega anyita max 380 na 400 etwo national school national school nĩ ũkũrĩha kuma ngiri kũingĩria nĩ ũkũhũthĩra kuma ngiri 100 ta imagine korwo mwana ũcio wambĩrĩirie kũmũsavĩra kuma class 3 tondũ we nĩ ũtuonetie ũhotekeku wa rĩrĩ kidogo kidogo ujaza kibaba oigana na ukuga atiriri o mwiso wa mweri ri akathie kaingura no le sio Monica kweka to gusave peke yake no nginya kro win discipline ora save tondu utiginjira igana ni uraiga thiini wa matrithi na ni urakomera na ni ukumea kwena ucio wa haroka ruta wega nyama wegwe umuthi waigua ta maya nyama waiga cia kinya 500 cia matrithi ukaigua thukuma igecama mithunga nona ugawe tondu kwena kindu ku no kithie wige ina fixed account kana usiga in form of shares iri no mbeca ko iruta no ni process rundi ngarara ino ndo kiundu asiringi ngiri ugekia guoko nona igendelea na kuthie na ugendelea na kuingia na the beauty of it ura save and ira kwenginya ka interest wo wakora ukithie ukigo wena message makuiga na save kaigana reke njuge maita na miaka era nzeveta ukathie ukona nginya kwina interest ukithie kuruta kwa wow no mo ndiko zino ndo njiketwa go save bia na ekima account ya cooperative na ndira kwirire we andu acio ni ukumera mandihage ni umanagirira muno wa ekima account na ndo ngima uthe go save muno ara twaritie na ori sinja kwanza watu kama sapa marariguria ekima account riu ndiko kwira atiri Monica ekima account ri ni ri discipline na kwiri uragiruta anorire hau anoringe ke hau ni urarire yo sika toru ni mwagire kiriko na nona uthio nukuhota nukukora wena discipline ya kuiga mbeca na ni irakwe interest aravu ukiingiria mwana cukuru ri Monica no twa kwena ano te akoro kiura ngoro mwana ekweto mararara etoku cukuru iri ageto ukathi withindo biase yaku wikira mwana waku shopping ana mwana ya gutambura imagine tariu he mundu uri atiriri so ndirabatara go save how practical is it he mundu uri uguo inyu ni muramenya kiria murauga inyue he mundu uguo turauga atiriri mwana waku angikorwo tu thaici tu wina kana getu kana 3 kana 4 kana 5 mwana waku o grade iri ari no especially uyu wina kanini abaniana ko kuma kare kanini ungi save ona tukaugigana uga ciringi cigana 50 uga 50 iria tuthia tukare muturara Monica uga 50 yori mwana waku ndetu usave o mweri aikorora save o mweri turauga roughly we na ngiri 3 aikora save igana o mweri turauga we roughly ngiri 3 aikora save 50 we roughly 1500 tahurithania maita 1500 dicio na mwaka ciguka ke agikoro ciringi igana ni kindu ngiri 36 that is 18,000 so that is 18,000 per month per year mwana waku etu etiguo thaici ingira 2 3 4 5 6 7 8 matirathi ginya 9 iyo ni miaka 8 18,000 times 8 years we ugathi kuringaringira ukamutwara na Uber MP ugathi kumuringaringira ukimwitia basari kana urire andu enyu ri uri mwana wakarera thi cukuru kana urire bana ugakora we mundu wivangite na imagine nicio 50 na 50 na we ni hotaga gwikira njuire ya igana ya ngiri na nyamu ni tita Monica ndora kwina ndwara ici na ngari ndegerie muthenya umwe ni urikira ngahota gutirange gitongoro Monica oi kana gwithamba ngahota ni cionaga weri tumagikira cieho iri na tondu maximum I think iroke kona nyamu ici ni 500 ruru urakuria raithi nona asa icio stickons icio ndwara icio cikagirwo iguru arafika hakora ino thaka muno matano mau ni cigana Monica ndigo twara hehe charity akwire ni ngiri na kindu yeni ngunyo kweri ekire ngunyo cia ngiri na matano ekire njuire ya ngiri wiki ekire ya ngiri agure kamugathi
ka matano akona ne ka gold agore midira cia matatu gold coated nona acoke kire kihuruto kiangirira matano acoke kire kiratu mukanye mundu cikirite mbeca cigana ina ndi mundu ucio ri mugwanja ni iguthira no 50 ni araigwa ruo kuiga ni undu wa mwana no me no ngarite ugu Monica uthiaga atiriri nona mutumia ucio ngarite ugu utegecire ni athi kurera njiara kivanda asa udongi ngaro uguthi mukanya uthio ucere kivanda ini atumia kivanda makire mbeca taki no ru ariaga hoteli ya goro ukone kindu taranjiri urakora mundu ucio ararera njita ya 200 300 no ndongi ngaro ugu Monica ucio gethi mandondo chapati no goro athukia no ni ngari ugu cio kiothie mukarira minene so in short turauga atiriri mbia icio ni affordable kwi mundu wothe kwi mutumia wa kibanda kwi mutumia wi wabici kabisa kwi mundu wandikitwo thirikari-ini kwi muhuri wa mutumia akuhura nguo guo kwi uratigirwo ni ithwa njogo na 300 aratigirwo matatu wa gutigirwo bathi ni kuiga nginya meri imagine no kuiga wige meri ucoke we ugeta kwira wira karia uretha no njoo kunja nani hivyo unaona Evanjo watu nakataka na kurakaria ri egongera ciengi ru watumia acio tacio ri imagine mugithi kuingiria mwana ukera ithe wa njugu na kengiriga akariwa warutire ku ino ndigagira ru ritigagira matano usevire icingi toria kuona aure ni uri mutwe ona wow na riu njura nguri atiriri tondu we wi counselor ni warikirie guthoma okay ndirikitie Monica unfortunately no ndo kumenyera maundu na school fees that is the no urathoma ndathoma no gwiraga ni njitikitie atiriri o kaora anaga gwika kigenio ndie no njike igirikiri ura weore nitachukua muda mrefu kusoma kuliko ile nyingine sababu no tha zingi nurandiva nona tha zingi ugacoka no ni ndirathoma na graduation yako wanginya ngagwita amen yo no me wakwa ngai ajige ngai ajige ni agukuiga ndurathi kundu mundu wako uri oguko ndasera tondu riu no uragithoma maundu ma counseling ri mutumia uhotaga gu save kana ungihota gu save toguo turageria kumuonia mathabu mahuthu mashiringi 50 per day a single mother agirirwo mbere ndaya agirirwo kwinyita atia tondu heka discussion ndironire ngagithie online kariri does it mean tondu we a single mother ndungihota maundu kana we less single mother kana we a lesser person Monica single mother ni one of them no nego giwa ni president wa single mother na ranga uma thokora ngatuka officially no kera nginya mwiroreri ndio yakinya one time ri ninga change title from single nete Mrs John Mrs Simon wewe na John wonete andu wewe na John kawonete John ala ndonete John no yetore ya uma no na ngara muri ambimbirie riu Monica hari kurathie kugenda ka Monica gutwika wi single mother we tandu aria engi si different ni atiriri waina mundu no atina mundu that is the only iyo runi tuma iyo ni gitu define we single waina mundu no tina mundu nona but other things atumia engi mareka mburi mareka ri gutiwa ivuri anaona aweke makiria tondu gutwika single gutibati no korwa ati utimo kinya ati kwina ikira utikinyaniirie nona ru wikara ukiuga ati riu nie nindagitigirwo maini icio nigio turagire mwaka uyu Monica ni turetanite ara turira na conference ya single mother turagire mwaka uyu mwe nayo mweri 14 Valentines athuri makethie athuri magethio na nyu mugakorwo ya makethie gutucira rathuri tukuthie kuga ati ithu twatigirwo ati twatigirwo either twatigirwo niki tondu arenge either ni circumstance kana na konithio twatiganire whichever the way ni turagire riu ni kuma ni maini cia kwenyara tumite view turari twi itagwa high shoulder riu thaa ici Monica nuri andu mareka atumia maudi mareka tweka maita matano mo no igua tondu watirire Monica muturire ri
Kwe ande kwa kinya utikamenya ira wa isingo kana ta isingo kana ndware singo mwana ndoi kana we singo kana ndore singo oya atiriri live yake vati ni kuthi wega taru monika kithinyi tena ciana cia kwa ire yaria beautiful kindire cia kwa heartbeat no my heartbeat kithi matirathoma ni makinya rumathi cukuru mere maundu ma riu ri matigenda kumenya kana mamia na mundu kanda na mundu but live yawe ki atia isonge ethie na mbere kuga atiriri we single mathari we single ana we andu mucemanio tuika ati kana ukiungana ni kana kanitha-ini ayo no na kanitha tumia ni magiaga yo riu nyini mundu cio ati kwa matha ati kwi Mothers Union ayuko kwa youth hau gatagati-ini norona i arauga we ni single nyorongora kanitha-ini gwitu kuria ntungataga hai tondu Monica ndu arire Monica gutwika single ainjani itinjikite mundu ti wonje ti wathe no mundu aumiri athie son of woman yagintiga na tono agintiga tukiremanu wona tukituka tutigitwarana aumagara agithia runye goikara au ni atinginya nake ationa ke atiara ni thikirite agetiraga akauga kalenda kanini karena akagatiniria re gatina-ini ona gatingithunduka ni Monica ukeinya nona na kwiraga na ni getha nkiario rwa 4K icio 4K ona ni kwendaga turirikanie the 4Ks kuomba kujiamini kujituma nona ni ithatu ikora hivi ikora 4Ks ikora hivi wa my fingertips ndo mbere omba Mwenyezi Mungu mwira mwathani tu muthenya uyu ni wakia ni na umagara kira guthie kwiyutiriria Ngai wa vari ukirathime kirotherema ako ni nyeni ndinagia ngena favor Mauka marera-ini hakwa mauka nyeni njega no cia makamau ni cia makamau ni yega na ihenya ngira marigiti thuothe no urakora ciakwa ni cio na favor ni undu wa ihoya ako ni nguo huraga ukeragwa nyingu cia kwitiki utirwo ni mundu wingi no muthoni akikuhurira nguo no wiciria gwikirite njiki haurie wega na gatiga ngarie nyomba nona nduku ni kuomba wera Ngai mwathani aria nguthi kwiyutiriria ri ngora irathimo cia kwikinyete mbere wakeriri to nginyo witume ndungihoya ukome coke toro asa atwacoka turambia korire wacu mugunda ucioke witume kawira kau tukone Monica ni nyeni tinangia biu mana gwetha migunda nona utigetio mana guna kansera uge nduri etha biu etha kansera uranguo kithiu kiuragia wira nona yukiringaringaga ngeti cio nyine wira no kakwika atia kuoya wakurangu nona arabu wakathatu ri itikie kawira gaga kujiamini kawira gaga gutinangia thukumari no gangurire plot na nigakugurira tukionaga mji magerize 150 agora kugura niki niguo kiama nari December ngiriye ganari rinyambe njigirire njari na mate ni mwere na 50 ni ngura na 2 months kana 3 months ire nona plot kandi nona ana avo vetire na 75 ire ni mure mieri 3 ire ndeka magengire ni narike kuria plot ya 150 kandi narike kuria no arikia ni naitekia ni nagia kigondo niguo anakora gikuria ore sarani ire nao wikare ni different ngura ni location 50 by 100 ndio 50 by 100 ya Kareni na 50 by 100 ero na kuna matini yangu agweta kitusuru wena 50 by 100 kitusuru na ina 50 100 ore sarudi na ka wingi ende yeta gwitu ri ithuothe twina property ni location na gutiri handu tangikinya tondu farasi ekuo ngari ciekuo exactly ana ruti gogo na kwiri atiri Monica nona kumwita kathine muno miaka iguka watoto wetu tunasomesha noni magakinya mathi America mavuri manja mazo kumauga atiri no ga Kenya ari ndenda gusetwa andu fairly cool free from noise undu gutina pollution makakuria ruma amire tarunyi maisani akanjuri ruma amire ruru ari kithungu kiramira maniuro ruma amire ndenda unjiri atiri ni wonaga mwana wako akiuma America yoka gukuria ageza gunjuria you see that in your mind yi kabisa ni kuningia kaka nyomba na convocation na mutumia wako ari tukauruka karikana
ninaurite ka broti kuri ore saruni na kavenzire ka tonari ka nona ndamite kabwira he ngamura riuri ukangoni tugathie agani drive bisi ne amba kimbenza nake au na mutumia wake ngamera kana kumoreire urio munini urio munini nwisire mwana ucio ri akae gitio kigana ati kinene nona ya wow kuomba kujituma na kujiamini ti kuga mutumia single ni a lesser woman ati tondu ndai na muthuri uti maundu atangikinyaniria you can do better even gukira tu mena thuri to sometime makora me limited tondu mutumia wena muthuri lazingire akithi kuthie kurora igondo ri na kuri muthuri wa thiku no tondu we manisoro we mbongo mwire ithiari no kwata gwika atia utakuthie no na rumonika rigu atiri mundu urethikira akiwa ati nini single ndagitigirwo then tuture hau nitugutura hau Monica tutingitura hau nituthi na mbere tunagura live tiratwetera irathonga ruwe muturire ukithi na mbere wewe thutha it's very sad nona kino kene nona na gitigirwo ucio wendi wangai ukona nagitigirwo ri utikina thina niweke atia na Monica tiga ngodie na ndaurithio kiriku ni mwiroreri ya andu amatigirwo kana mautaga guika ringi kuhika ringi haya ndeto icio ukwenda tuciarie riu kana tuciarie ina next session tondu ona nindi uritie kiuria kiu tari we watigirwo wina twana twiriri na ne munini muno na we munini 20 years ya wendo wa no miaka yori nirio ikwetana wa baby ke na gota nige ikoine nwizirio ndio ne wendo we igoro na uniona gitigero na miaka 20 na kana gako ya na nona ninahotire gukupa tondu utuka president wa single mother weziria ndiote ugu president tukauruka huthu no we na Ruto mureto president no superwoman yarangira tukaru president wa single mother graduate mwako yata ndu no graduate atirire njura mbere ya horoco no nyende twarie thiini wa another episode ya the marriage coach na kiugo horo wa the marriage coach haha ndirenda muno kurora mutumia wanauma kihiko-ini wina ngurara cia kuma kihiko-ini atigirwo taweri uguo atigirwo hindi ri urari kwariria atumia a deliverance ri urari kwariria atumia a deliverance ri nionire ta maraiguire tondu rimwe ndionaga ta atumia tuiguaga nyonaga tuhana ta andu aria meragwo ni Yesu mahunjerio mbegu imwe ciagoire meigwa-ini you know ingi ciagoire mukira-ini wa njira mamukirire na gikeno horo ucio no mathingithi moka ri magitorio ni meigwa kana mbegu icio ikirio ni nyoni igikinyangwo ikiaga kumera nona ni umeraga ati gutigwo tikuga you are a lesser woman no uthomithie ciana ciaku ndurabatara gutengerania kwa bida. By the way, what is your opinion na andu aria mathiaga na horo wa gutwara muthuri kwa bida? Na to fida tuturahuthira fida yani ana gwasi ora general language gutwara mundu igoti-ini ati aguthaithie kana ithe kumutwara gwasi kana kwa nyumba 10 nona yoyothe no urathi gusiki help kwi andu nigetha aririo na mimi Monica kwikiuria ni yuragia mundu wathi kuthie gusiki help kwi office ya thirikari ri kumwariritie akaragukuigwa tiguo so in one way kuramu force. Can you imagine Monica ugitora mundu thiini wa thirikari ateithie mwana wake ore ciarire? Imagine. Do you think na musando ucio ri wina okay nwicira no teithio ucio ri wina kiguni kinene kana wina kirathimo kwi mwana waku? Wina kiguni kwi mwana ati mundu gakathia inyu na tondu ti wendi wake ri no ti wendi wake kwa muvosi akinya andu ni ruvinda ri ikumwira ruwa ni tugoera ikinya no ndu akwoerwo ikinya ri ambirie gugutethia no ucio try wishia tiorare wishi yake kugwa guteithia singo upande ili amevinywa atigwekaga ati atiumana oro cio guteithia ariwe kwa muvosi
nyimbi cio ngona Monica tikora kirehe wega tondu atiriri ana mono ciga kurethira mukibura no iciri mera matithie mona nginya miaka 18 nginya mwana ria gakinya ando erugamirire na tondu mono cina kamenyaga kuria mami kweri no nginya ukiathire gutwara baba ucio munjiari igotini kana kundu ta kuni getha ndeithie ndungia utirenie kurugama nani hena mutumia urakwirorera kana muiritu urakwirorera arauga kada ciarite mwana ucio ndi wika onake akire ithe ni ithe no the moment yakuregire Monica ri ubati ni kuigana na gwitikira nona arafu okay tarufinda ni okay ni ukuthie itha kwira mafauraga na kwira mativauraga suppose no athi wara kufauru no menyeru no kwina ndu nginya makuthi nginya anene mbia wage guteithia kuri athuri nginya matigaga wira tondu nierwo mbeca ciake ni irerengagwo igatwarwo guteithia ciana agatiga wira one urirutaga agatiga wira mukirore uria mugukimunyita na njira ingi akautiga na rundu utuma mundu toci aruta atiga wira ri ni Monica ndege advocate for kuthie kwa vinda nyine ngira mutumia uyu myena ciana cia ngai no amia no atigirwa ciana na Monica witiketie ngai ciana icio itikararira ikuthoma na ige maisha mega torure either ni ukuthi nginya kwa vinda ore kuvauru iyo ni aivu Monica agakona arathithe kwa thirikari nigetha one uteithio ruda nona kuthi gwikira arafu muthigenda gucema na mundu tocio agatinda kiriukagia ironda ciaku ende murathi kwa vinda mukithi uria mwathi gwetwa mucira ithuothe ri agoka na mbebi yake na uyu hau akaigua to gukua ironda imo no werere Monica nona agoka na kia guturithia agoka na mbebi kirete miniskirt Loreto angana Metha kwa wale atungu Baby kariganirwo na yo egatigo kariganirwo no egatigo ni ruga yukite riwa ekena bonding and ruga gwenda rugu nginyokua nigethange mundu wa gamutwara igotini ukariuki ironda ciaku ciahonire muthenya ucio waku athi guteri rugithi wethe kivaro utithio rutete usave 50 mwana waku grade 9 nyoka muingiria secondary na society gutambure ati mutumia uri atigirwe ciana muthuri wake atumia ni aingi gatha no uyu nona wihitikie and at the end of nagura Monica atiriri githitenie njigaraga mansion iri yako mansion ndakwira ma your empire kingdom ningagira ngona ai ni nakinya nona na nikuwa ni victim wa gutigwa ni mundu munini ti onaki hena mundu rajerire atiriri ati ni ka story gaku ni fake ne guikara thi tuikarite thi tuga script tukachora kuga ndamwira atiriri tathi uthikiriria the series oje atiriri mundu script ire rugano ri no akorwo ari consistent uguo araugo karugano gataracenjia okay no maybe ara compare superwoman yakona huyo ri wa street nere okay thengi ni kayunyu umbete riri mukona maisha mangu akona takanga ndikona magereire iyo ndio life nilipitia Monica uramwiri anjeri yari ya mbere yari nyomba ugite othe one tari ndeku tari ndeku tutike Monica utimundu kithiki maundu ta mau tondu anati maundu mega nona jinjaragia the real life maundu baria face ile mambo ni me face nona nora nekire nige kire giatumia mwirori ni okay kira kiratuma wona ta fake ire ni ukombea mbise ya mundu ucio no cio iha no gwetike na etikire ngio icio emane ngwika ate Monica ne nguma no rurenga no ngai ateginda athimari njoke njigata mundu wa street nigetha ati ugeragia ukombea live ukona kweli niyo ne irahanana ati urone karaga ngeto wari uguo ni umbete uguo ona kaundu kange nyonete ni atiriri tutieteketie in small savings tutieteketie wageria kwira mundu ni ndasivaga igana akarigwo hau igana ringi twika atia ngirigana akarigwo hau tondu ithu twendaga maundu mana ihenya wa mwira waguraga mahiga twendi makarehwo ni tuktukure akarigwo hau mahiga marehagwo na rori magaitu ndarona the power of small steps and time tondu ithu turenda maundu ma ni ndirenda kia tha ici ndie milioni rotari njuthe ndie milioni jake ndekie ini no karigwo atire Monica turiko ni igana tari una igana okoni na CV igana ri mwizo mwiri no na ngiri 3 ngiri icio 3 ri no ina maiga
makioka na vundi agia kanginya arakwa ni avundi nginya haria megukinya nginya na megukinya small things kaora kidogo nona tondu uguo ku ati wake ugure no agura no waka okay no kurio wina wigwatirite kanyamu kanene of which no wega no gindu kiega njogi kindu kiega Monica ni kiri ngarama na tazinga ni wa gutwika patient uguo muthi nakinya course igiri na ndirambia okay reke nyambe humukire hau reke nyambe njuke nanditi at the end of it wakwa no ariki within 2 years no arikirie tondu Monica tikwira gatiri anakwa na kanyomba yakwa ina hiyo kidogo ndio kile nyomba yakwa na shortcut tondu ngende waka na shortcut ire no ni kwira budi ana okinya rendo twekire uguo no kahora na gindu kiega kona githi thaicita itiarikire ndetheine nikuo wikaraga nikuo njikaraga gwakwa na ni ukite kunywa cai we no ni mucie sa home is an empire atirire superwoman yes please areria atumia aya mere the power of small savings especially woka ni githomo gia ciana ciao tell them about the power of investing 50 shillings a day mere mabio mothe ni makuiguaga wa mariria nojiguaga mekithie mathabu ona wenda njoe calculator ni nguoya haria 50 every day omige andu arothe merutai tutauga atiri Monica uthifengi thifengi handu mukuiguanira na fengi na tiku isi fengi ire uratuma mbia through phone ikathie fengi nona uthi uingure account kuingura account niko go take time kidogo na tuseme less than like 2 hours ona wana wadigika urafatara guthi na ID na pini KRA pini ugeno waingura account junior account izo to account thwa ciana twa wathi hau ni ugutaririo desk ini no pimbiru kunenga iro gatumaga gutuma na nakora Monica ni makarikana muthenya otwa mera urafatara kuima kindu tari uraji handu hakuri kuguraga ranji uguraga ukue kuriaga igwa watermelon to nginya katwana urire chungwa rimo that's a fruit nona ime 15 uragendaga tari mutura Monica rani murei wa muturai nona ndikore mutura mothe ni njiga 15 tugo mutura no wathate ani ndi aitha ka watermelon ya kanyamu guko na 50 yori ni kuega atiriri ino ni kuiga mothe nona okay ana no tumage no okay gutuma muthenya no kwa sama ambiti ande no tume you can kive no I think no charges there is no charges na 50 shillings nona kana ndi muka uga umuntu ni tubatameri uguo marugamirire nona na wige record be accountable ati mweri 1 January ni ndaigire mweri 2 ni ndaigire mweri ati mwaka wa muico ni urathio kona statement yaku ni mairathoma 18 na we agukora he ukathi kuiruta ni ukaririkana no kiga thaicire na utirami oraigaki no muthici monu ja kora gingira cukuru Monica mwana waku umutware na Uber no ndiwe na mbeca aragutira ati uthiite ati mukuanite box yake urarogamia Uber hau ukamera thirike nginya cukuru ukina mbeca ni wivangire uigerie mwana tondu atirire ithu muno nyimbaragiria muno single anakora mari ni meiguaga muno no target yakora single mothers no twatirire no wakinye kuingira mwana cukuru Monica au ni ruzo seteka atigirwo ni muthuri araciara no aremo ni guthomithia atigirwo muthuri araciara no gwikatia no akora wivangite ri kwaria kai kumbe nangania na atigo tarora mwana wa karathie national school in fact maugaga kaimwa ngima ni orirwo ni mutumia mwega tarori ebanga indiria mwana national school na ni kaundu nini wonire mwana ucio ethiri ukiona mwana uyu wakwa ni kumurathira maundu mwega ni akahituka ukiambiriria kumuigira 50 shillings mugira kumuigira 50 mwaka wathira mwaka wingi wathira ana mwana ucio kuria atiriri umura mama sasa nitaenda shule gani utaenda ile utaitwa kazi yako ni kusoma soma na confidence ni ya mwana kinyaka na mami ukiona hivyo mama yangu amejipanga yako na pesa mahali sasa ukiita sinjui wewe tuenda shule hiyo siku ikivika Mungu atanjua Mungu ananjua na atanjua unaona na ngai usio kumenya rero kweta usio kumenya atiri Monica weke ate kiwa siringi 50
ile mundu wothe wina iroviano na wigicagi ino akiavondi 50 350 izo ni mbeca nini muno no ni mbeca igakorwa no ritu munene ndio ya Kenya tondu ucigite over time na ni tukwirire tari we wina mwana we 3 4 2 imagine the power of 50 shillings mwaka ucio na no Monica no warirwo ni no mena tukimenya kega tumarokerera mwena ucio no kura ni njui muno kwi atumia ingi maingu kama itho kwa maero rwa 50 twa mero rwa 50 piga 50 mweri mwaka wengi na wengi ati izo ni mbio urathiti kuwa ni cia mwana cia kuthia thukuru amona shopping na kila kitu na school fees ati mwana cio kinya kuthia thukuru kathi ugure account na ingira ndugutigira hau tondu wingi wina kangi it is a discipline you form igatuika your daily habit atuge nie Denanga ndisevete 50 anandingeria gwako ndingeria gwako akalito kunywa saito nywe strugi akora na kama tunywe strugi kana ikare no nginya mbeze bebezi tumbie ciore anazuri they are very important ni cia mwana waku cia cukuru kana kwa nike kira maguragira kwa atiriri muthiri umeinuka na irigo nona kithite fruit ndikumagura keki kora keki ni ya 200 gugura marigo 3 thate thate no ciengere kithito ciao no ciao haya mwiroreri gwiciria niho tukuhingira tafarira itu but tukwendaga gukuonia the power of small, very small savings, very small, ciringi 50 over time ndukacirore wire muthweri augire kidogo ujaza kibaba no Jura ni aratwira atiriri ndungihota gwika uguo utari na maundu matatu kuomba nigetha Ngai akuhe favor na kuhinguragire mirango ako ni nguo huraga ukonaga nguo cia kuhura o muthenya every day kwena nguo rahura kuomba kujituma tondu ikihoyo soke oriri gutiri kwa igwika faith without action is dead na kujiamini ati uguo wauga ni ugwika ni witikitie ni ugwika ciana citu reke tutige kureka ciage guthie thukuru ni tuone haraihu ni tuone especially wewe na mwana we 2 3 4 no kodra na idea sangamuka no agia kugwo ni wa information is power ni wanyita ni wona it is possible abiriria kumusevera now not tomorrow now ga 50 ka uohete hau nacuka ukuohete haha uguo nacuka uguo ukauga gaka ari ndenda gwikeria wa irimu no thetha muthenya uria kanduma njuire cigakorwo igwagwite cia njuire tuwe gusave muno cia kiwigi kenene na kiwigi ndiroriangania ni aratuma ki extension kiega hai tekenya bedu muikirie 50 no ndigie meri icio ni tuwe gusave muno now the same way start saving for your child mwana wako so thank you Jura nigutuonia ati kidogo ujaza kibaba atondu ni joya tumia ni marenda gukwariria ri marenda gukuria we ni ndo icio rauga how practical is it turirikania namba yako namba no ere Monica nticenjetie 0707 06 04 54 Jitagwa Jane Ndwiga mwiroreri rokenda kurira thimo ni moe ni njoya namba cia Monica muno na ure wa urira either ni busy na make sure neka atia ni nawe tunimenda kuempower the especially single mothers mera kumemba ngamera atiriri tutiwe karae maini icio cienge nona twa kivari na twitware that's the key it's true haya how ni hoto kuhingira riria na by the way Jane ni aheanaga talks kuri group cia tumia makanitha-ini wiyendie talks ni aheanaga ana magongo-ini different no njite ngoka ngamariria nigetha makahota ngamaemba waini wanu yo thiatha na ningenaga muno Monica yani wira ucio ni wendete muno tondu atiriri nona ni ndio na inyiririkite ri no kore no nie mundu gonjagie tuigotha turi no kora mathina mana itukire ndigekire atia ni mangianyi yani suffering no kwa ningia savire kidogo suffering yo no kwa ningia punguzi ya punguzire so nimbitikitie oro wakwarie muno gwiturura na wakwariria tumia
kumae inyara maore to ne inyarwa indo nyoro rugendo ni tiro hotho Monica tiro hotho gwetwo single tiro hotho we no roritoka undu no tikuga ati tuikarage haria githima-ini ati twetereire muraika unjuge ati tukire twitware ai ni turike kuma-ini so no manjete ngamariria na maiza magakora mega Monica haya namba ya Jane niwe tukwandikire house screen-ini mwethe muri atumia mwethei amwaririe especially single women mwethei and angikorwo muri kiama gia atumia musevaga ni muri kiama murutaga merry go round gitagwa atia gitati ka kwanyu ebu mugitaga atia no tuizita ngurufu ngurufu cia atumia ni muri ngurufu cia atumia mwitei nigetha amwonie the power of small savings riu ni twambe tutige kugura DC na mathuburia mara mamwe tugurite muno no karibu andana kayuria indo haria gavatine andana ya mwende angiri 20 kairaruga ngimondo Monica ya 20 na 500 nena ngimano ere wathonga ngimano ere anona okimando indo ni mega no lakini twamba gwika atiri mondo mutamara me imagine no githomo takia mwana Monica githomo ni ta emergency nona turu mwana ucio either ino circumstance ni abatire gwika atia guthoma riu no twibangire ya Monica nona kwiragwo mapema ndio best na ndenda tumuonie practically munene please ndeithia na thimu yo yakwa tondu ararigo ni atia turauga na turenda mwiroreri ukihoya Ngai mwire tu ndukanage 50 shillings per day reke turorere mundu wina mwana class 3 turauga 50 shillings times 30 days shiroka 1500 times 12 1 year shigoka 18,000 mwana ucio eke 3 ndaingirire 2024 so 3 4 5 6 7 8 9 ni miaka mugwanja tureoka no CBC iragithi na mbere so 18,000 times 7 years ni ngiri 126 mukathira morocio kumurabe nginya KFC mombe muri chicken ukina mpesa Monica ungiuga ni ku save igana ucio ni wa 50 ucio ni wa ni uria wa the least saving ugika haya mundu wa ungiuga ni igana nie ndigaga igana ni undu wa mwana wakwa turauga horo wa 30 icio ni ngiri 3 times 12 icio ni ngiri 36 times 7 icio ni ngiri 252 niku tangitwara mwana niku anotikare nginya ukirie that's a lot of money na wa muingiria ndugutigirira hau yes no Monica wariganirwo atiriri etwikaga habit kwina wingi wi haria ri ukwigua ke na Ngai ni akimurathimite ri kena 250 ana twaigana no amacio no ameri ena matano angiko mwana wake imagine ito rwatiriri no mwana kunia songete uria gwika ri kio ni giagwiti kuhuka uria gwika Monica karathi wike mathabu ta mundu no gacoki ukugusagusie ako miaka yake ni 5 6 ri umenye no wage gukorwo hari 50 uthihe igana kana 150 yes thank you wirorerire ke tuhingire hau no ndirehoka hekao tumekuchemsha bongo na hiyo ndio kitu tunataka na muthenya uria ugakifaulu ri ugagitwitira gasoda na njura na toma every advice no urathi kundu wingi Monica ri maundu makoni na finance yori no thia counseling ukagwa tukwena muga nimenda gwikirwa counseling ya riri ya gura gutumagira mpesa you pay no tu Monica ri twako every exactly thank you muno ni kwirorera Metha twire wathoma atia thiini wa comment section to hey your comment na nigwiraga kaingi na kaingi let your comment be very very respectful onakorwo ni ku vent urenda ku vent uga na njira iri na gitio njitagwo Monica Kagoni na ino ni Metha ya Kagoni.